Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayat mana kebugan sa bentingan nagyang kutua haditha ika-30 agusiaw sa gyang kutua mga hadith pemugian tanong sa bentingan mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala sa kates kanya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Mana niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na miya katitayan kuwata ibn atau Abbas asu Abdullah ya suatu Allah subhanahu wa ta'ala si kirana dua makna bata amata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteru yan inna Allah tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi mata na tigyan mata na Allah subhanahu wa ta'ala na ini pasensian rian rakan si ko mangomatakan ini pasensian yan natigian rakan para si ko mangomatak natigian agian ko tuwa al khata so karibatan natigian ay mana karibatan san naginan so karibatan na kana bapiti mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi du kapakanggel buksa kadustaan di katawan o manusia o boto kadustaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala manak na ba niya pitibo baka ay katayo niya na ba mapiyatakin gubs ka kadustaan na gitu na peduto sa ini pasensya wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko umat o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata natig wallah mata natig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata natigyan na wallahu subhanahu wa ta'ala na ini pasensya niya natigyan sa iko mga umatakan ini pasensian yan si kung mga matakan sa para natigyan agyang kutua karibatan manggil buka kadustaan akan aba pitibu ba aku dikatawan ba kadustaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mana yan na lagi ditanwa lagi itu lagi du tawa gupan na sumyol sa Islam gupan na Islam na din yan katawan no ba haram so kakan sa bubuy udi na kapaginom sa alak Orian yan abin ni makapaginom sa miskanya na yakap muslim skanya. Nagyang utwa din yan katawi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ibarat buwanan. Na ipusinsiyaw no to Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumbato no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nisyan. Nagugyang kutuwa kalilipatiran. Uli nagyang kutuwa miyang gilubigiran di ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala malilipat siran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do kapakakan igira dundu ku Ramadan adi mamusa sutaw agyang utwa kapakakan yan na ipresensya to Allah subhanahu wa ta'ala gitu sebab igira amya kakasutaw si kudo dundu ku Ramadan ku rasa diyan ka pamuasa sa amya kakasa panganang sa malilipat kanyan no badi mo di pusa na ipresensya no to Allah subhanahu wa ta'ala na di mamuka batal agyang kutuwa puasa niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dia penekira amya bisya tanto sutaw. Ada niyan kay mo lang na dedebs baka simbayan sa luhur, tama sa miya da so waktu luhur. Na ipresensya no to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na adin ni kata duminya no na kap simbayan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kebeden yan. Nitundugum mano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mastukrihu alaihi. Nagugiyang ko tuwa tigo Allah subhanahu wa ta'ala amin itagal kira yang ko tuwa say amin itagal ko oripan galubog di ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala na upa makamangalubog yan sa initagalon na kanabaw no to nabaro kadusa pa ipresensya no to Allah subhanahu wa ta'ala mana initagal ka mangorip Allah na udingang galubog ka na kapakaya kabinasa nga lagi do ibarat na saka na madidaka pa ori duay mangorip Allah natigyan na udi ka inom sa gyang kaya alak para bereg na kesakit ang atigyan muno na kan sa atigyan
Nagyan ko tuwa kaptigleran ng mga urip na Allah. Kau pa makalinyang galubugan na kabinasaan sa kanya mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Or yan ba niya numiyang galubog mga urip na Allah. Siap yang ko ginawa niyan sa ubang kabinasay. Nagyan ko tuwa kiyang galubugan niyan ng mga urip na Allah. Na ipusin siya to Allah subhanahu wa ta'ala. Sakna ba niya to kalustian mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pada bendingan sa giyang kanan na hadith. Kaya bagan tanong sa bendingan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Madakla mga ibarat yan, mga urip na Allah. Na kapagaya girawan na ipigis sa tanubo kung mga doks tano, mga guru tano, ang mga ulama, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tanubo man tagoy sa diyang kan gani ko suara ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.